Normala Kenyam ka nas diala kontin barwani lingwaseme ka no online TV channel. Enda manduni shang kos nyamle anong ruaisni en wale shang ka jandang dioka paiwelkel ronkin dang ro wide jandang ro wide dich. Lerban lingwaseme bala ripon mishanon kon mugoro de konling no. Ban rajme ban je lingwaseme cha gor damanda na rot ba yosh galwa deny. No na bana jo la gwazan bana jeling men go raba kwena lunka yekel bala je report me mission ngane kon to kon kane to ngwande shuje long re doar mo mishal komo Sudan ka Khartoum na me a report mi sha non ki mi sha kama ka ta da na shu na ka je mukula te ka mi bana la da gwasa mene please go no jin bije nywa kane kon cause we can take a shop watch and ka queen and kon intere which ka Khartoum ne content re shushka gorno dere nywaka ka gwa chana report me chana jeling baje kwen kenyam ka to English ka taran she gorga je ko bi endi alkula te ka liang ki ka chop lo mi jidit and then by screen baje le lamdin bi akula nen ana gwaze me ka jawo chalat gwaze me adamandan ka ganwere me gwa rot bayoy galwa dinai. This is to inform all of you that the following people are in detention in Khartoum prison. If you don't know the whereabouts of your son or daughter, please contact Makir Makir. These prisoners are strongly ill under supervision. Some were arrested due to a lack of valid ID card and visa, and others are accused of joining the rebel. Some have stayed for more than 6 months in the prison. One of them is a mother of twin from our will. She gave birth this week and still remains in prison. One of her twin just passed away last night. This is for your information. Gat Kwot Kwang Lam Shir Mayandit Yohanis Kolong Leg Kai Adok Chorot Chol Lawnwer Roy Lam Jil Ken Cheleng or Jiken Cheleng Kolmar Panijar Pashak Achul Deng Joka Will mother of twin one died last night Kai Dak Fangak Chol Wiyualwal Gajak Raj Bull Bill Gwit. Please contact Makir for more information. Jowlin kon mo gwas me miche kwen ge yekela kanen yen radian gwasa me amana chalat damandan gwasa me ne rot bayoy galwa ke je report dan che kwen gwasa me eno ne ti pa yen shot keling te kanete mota cha yen tirete jena tama ya larno ne warga mo gwarje ko bien di alanen eno en go tukon kanas te cha yen doro shal komo Khartoum karete jena tama murai kono mu kuji gwarandu ke kuji jeno don muti garan muti ga Sudan mishiwe ga kuji gwaran titin bi ngaje no ne jen wa jare ti jen gorga jeno de wud mishal ke Makir wade yen roi keja de yen tich kamana lerode en Makir wajen gwada nganye dial jen gwa nganye dial kono cha yen jen gwada ngaje keten no ken ne ti cha yen ti be shut ken ba nywa ye kel chedmen shaling ni won ken wa cha ke yen kate ka under Sudan government re yen kana money sandie na wa yen ke wa tele ke visa e wargal la na kula jel ke je tele ke warga na ti jel ke so ku je mo chukumi ya yen anyoko wa ken bo tele ke visa ne visa jen kuna la jel ke je mo mi wi dodien guri visa mo baji kul moy kenin ke ka pet ke runtin kon be shenga je re duara mone bachala do ken tele ke visa ne ke tele ka warga ne no jen do dan don yan ke men chakolat gwas me chawere ne titi ke ne tini watiken ke more than 6 months re ti jen te ka pet bakal te wen yam don ron ke ruro tira re ti jen cha gwas te tin cha nge shemani nobody know where that person is but in fact they are in prison in Khartoum kare dwell
ti jien ka Khartoum war riudien tiken ka pet bakele pet baron pet badengne you know chagol na ko jugo mi kuyen gwada ne kunten biya ngaje no kare ti jien ka Khartoum ka jom chalat gwase mo watte ka Sheikh Jan miten wena mo bishi dap ke chwa ka Sheikh jangana mo awara na wil wajen cha dap ke chwa ka jen jogo paiwa wa tiang ci gada kel ci yede je jere ti jien gwase mo name wa information mi de jangne dial kene de kon cha yen ten cha chut ken cha gon ngane dang bangwan ramkel gat kot kwang lam lim shir waran ma yandit ram rewde chwale yuanis kolong lek kaya dok waran adok nudeme chol rot chol ran lo nuer right ro lam waran jikain ke sheleng kolmar panyijar ran pachak children juk will jen shega dana chi dap ka gat no gwad mi shi gare kel chi yede jenten ramradien ramshal ke kai dak ran fangak sholu yualwal chala do jen ran jiken ko la ran gaja raj bul bil waran git mugurano bo right kenede ti ke bo gwan en ti bangaj wa bo right karam dan shal ke makertor maker report me je report be je tore wishing with me. Of course, ngay kon dial no to kon gane to one. Dio ye me chang chaling no te gane to one. Man gan ti cha deport. Cha kan ka Khartoum cha kan nang dor shal kereng. Mi chi chu kereng on cha gat ken wa cha ke gat en cha ya ko dor. Wa cha ka lude ka run wang long kume dung jalam ne. Wa mi chi ka lude ka run wang dor dan tigitin. No wa cha ke kon dial ka cha yor re torbiele. A cha nang ne kereng chang real jel ke chang kul chang ngutel mi chalil pangin ya kep ka rodien ka odor mi be wa be ne ka kuma dung Sudan to kan dial to kan nan wa chu ne dial kon langwene wa chu ka kep to tan chu ala rete gen anyok tan na da wati kare len quicken mena le ro lo let ko le na ka Khartoum so na me mi chora lat right now a good jeno bana ne kon dial kon ten when mi bana kan I was talking to one of the person but ne to tem chi chup ka Egypt chi we ka gwaze dan e ken chiang be jelong ngai ne wona ne te gane tin wane wa ichun kel kenete kon la jidwar la rapid support force if they are supporting rebel right which in me so ko kujamo ene ram mo yaga jiram mo mi rapid support force chi je support la ji ya kap ka as long hadi ram char ko wane de ti de shal ka ti jang wa ne ken diala wa te ka rapid support force kene kon wa nyin ka ne de shal ka ti jalami so cha ju gujeno ne ene ramichar ramitika gomichar ka cha jigre ka tuom la gwe no jiram kel mukune to ku support wa chikene de ti chiken ka chukep chiken ka yere te gen dio je chikon medan chikon nen medan chito ka pete paiwa me chane ti kon tila junubin gwade cha connectin kan dial ke cha ka masa ka tan chikon nen chiko reaction dan chito chana jenen kane de nakana kan ngane ne te nakana akan ne ti kon la Sudanese Native content she rebel, she rapid support force, but SAF, Sudan Army Force. Canada Kone Nakana, Te Nake, Native content la South Sudanese, me bural bokulu tuogono, Chunauno Kodong, the native content la Sudanese state ray which Kajuba can we dial cocaine, they go correcting. One mekan mat kaneken. Ko shineki na ti, chikala no can charity Canadian Kone Jacko Conco Baconek, so you can go to Canada. So ring mudi me ram cha ke bukum Sudan tere rika tere to lo ka shirma economy so right now ko lo ka nuer dial nodi please ne kon kareti jendor shalkamo Khartoum ka Sudan kare rika mudi mugor kan lok ajin kwana la jugno miti garan chi more mede gwar de gor ke kuji gwadan toten wa burai ka jin wur dan chan choti chan jelin gwatme ko bi ngaje nodi ne titi ka ti ne dang bon wan ti garudi na wan ke don jen reiti jena kelum bat ti jena wan ke maker tor maker mo wa de je contact rot ba yoy galwadina je jo mo che jelane dial no ran gorno miti garan chi mor mitel ka don gor jeno der gwara der ngaj der gor jeno der raike je so ne me report mi chano me de kon dial te ngaj katin kon lat korean dor chal kamo Khartoum so na me jena go de nywa ye kel en ban yo je kete ko kente be en wala e chen ka jendang joko pay wel kel ron kin dang ro jendang ro di bu kon reaction kitin kon sha gor bu kon ka lingwa seme en biata kamal bye bye